Ibihugu bigize umuryango w'abibumbye byamaganye burundu ingingo y'Uburusiya yo kwiyomekaho ibice bine byahoze ari ibya Ukraine. Nubwo ari amatora y'umuhango gusa, ariko mu buryo butigeze bubaho kuva bwagaba ibitero kuri Ukraine mu mpera z'ukwezi kwa kabiri. Kuri iyi nshuro nibwo Uburusiya bwatewe umugongo n'ibihugu byinshi, ibindi birifata. Amatora yagenze gute? U Rwanda n'u Burundi byahagaze ku ruhe ruhande? Ikaze kuri Gentil Gedeon Official, turebere hamwe mu makuru ari kuvugwa kuri uyu munsi mu makimbirane Uburusiya bufitanye na Ukraine. Kuri uyu munsi kandi ibitero bikomeye cyane byongeye kugabwa mu bice byinshi bya Ukraine. Ni mu gihe kandi uburengerazuba bw'isi bwemereye Ukraine ubwirinzi bwa misile bugezweho. Ikaze. Urimo urubaka apartment cyangwa hoteli, ugeze muri finissage cyangwa ukeneye kuvugurura, nibyo zongerera agaciro bidasubirwaho. Niba ugeze mu gihe cyo gusiga amarangi, itonde udahura n'abarupigapiga bakwangiriza inzu. Abo nkurangiye bashyira inyubako yawe ku rwego ruhanitse ni Ubudasa Wall Paints. Bakabuhariwe babyigiye mu bihugu bitandukanye byo mu Burayi. Ni inzobere mu gusiga amarangi imbere n'inyuma, za design zo mu byumba by'amahoteli n'amapartement, mu bwiherero, salon, reception n'ibindi. Umwihariko wabo nuko baguhitiramo amarangi atari bya bicupuri byomoka, bakakuvangira neza bitewe n'aho usiga. Inyubako yawe bayirinda imidite, kandi mu gihe cy'umwaka wose bagusigira hagiye hangirika ku buntu. Mu gihe cy'amezi 3 baguha agashinguracumu ko kwamamaza hoteli yawe cyangwa apartment ku mbuga zabo nkoranyambaga. Iyo ukoranye nabo inshuro ebyiri, ku nshuro ya gatatu bakugabanyiriza 35%. Hamagara kuri 0788788991 cyangwa 0788867997. Wabasura kuri Instagram yabo ukareba ibyo bakora, bitwa Ubudasa Wall Paints, cyangwa ugasura website yabo ya www.ubudasawallpaints.com. Inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yatoye ku bwiganze umwanzuro wamagana yuko Uburusiya bwiyometseho ibice bine byari ibya Ukraine. Ibyo bice biherutse gukora amatora y'akamarampaka byemeza ku bwiganze yuko bivuye kuri Ukraine burundu bigiye ku Burusiya. Ni ibice bya Zaporizhia na Kherson mu majyepfo ya Ukraine, ndetse na Repubulika ya Luhansk na Donetsk mu burasirazuba bwa Ukraine. Ku ruhande rw'Uburusiya, ibi bice ntabwo bikiri ibya Ukraine, byamaze kuba ibyabwo burundu, ndetse bwatangaje ko nta biganiro bikenewe kuri iyi ngingo kubera yuko budateze gutera intambwe isubira inyuma yo kurekura ibi bice. Uburusiya bwemeza yuko ibi bice byabaye iby'Uburusiya burundu binyuze mu nzira zose zemewe n'umuryango w'abibumbye, ndetse yuko nta wavuguruza ugushaka kw'abaturage. Mu gihe Uburusiya buvuga yuko ibi bice byongeye kubwiyungaho cyangwa se byasubiye aho byahoze, mu burengerazuba bw'isi na Ukraine bo bemeza yuko Uburusiya bwiyometseho ibi bice ku gahato. Intero mu muryango w'abibumbye yari gutora bamagana umwanzuro w'Uburusiya wo kwiyomekaho ibyo bice. Uwo mwanzuro washyigikiwe n'ibihugu 143 birimo n'u Rwanda, ibihugu 35 birimo Uburundi, Uganda, Sudani y'Epfo, Ubushinwa, Pakistan, Thailand, Cuba, Vietnam, Armenia, Algeria n'Ubuhinde birifata. Ni mu gihe ibihugu 5 birimo n'Uburusiya ari byo byatoye byanga icyo cyemezo cyo kwamagana igikorwa cy'Uburusiya cyo kwiyomekaho ibyo bice bine. Ibihugu byatoye byamagana uyu mwanzuro cyangwa se byatoye bishyigikira Uburusiya ni Uburusiya nyine ubwabwo, Korea ya Ruguru, Syria na Nicaragua. Byo byatoye byanga icyemezo cyo kwamagana icyo gikorwa cy'Uburusiya. Nubwo ari tora wakwita nk'iry'umugenzo, nibwo bwa mbere umubare munini cyane mu muryango w'abibumbye utoye wamagana Uburusiya kuva bwatera Ukraine. Ku itora ryo mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka ryo kwamagana ibitero by'Uburusiya, ibihugu birimo nk'u Burundi, Uganda, Tanzania, Sudani y'Epfo byarifashe icyo gihe. Gusa mu mwanzuro mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu, Tanzania yatoye yamagana Uburusiya. Mu cyumweru gishize nibwo perezida w'Uburusiya bwana Vladimir Putin yemeje yuko ibi bitero bibaye iby'Uburusiya mu birori bikomeye cyane byabereye i Kremlin. Inyandiko zemeza ibi ngibi kandi zanasinywe n'abategetsi bo muri Luhansk, Donetsk, Zaporizhia na Kherson. Uyu mwanzuro w'umuryango w'abibumbye watowe wasabaga umuryango mpuzamahanga kutemera ko Uburusiya bwiyomekaho ziriya ntara, ukanasaba kwisubiraho by'ako kanya. Ibihugu byo mu karere k'uburasirazuba bwa Afurika, ni ukuvuga Kenya, u Rwanda, Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe na Somalia, byashyigikiye umwanzuro w'umuryango w'abibumbye, naho Uburundi, Uganda na Sudani y'Epfo birifata. Mbere y'uko amatora aba, Leta Zunze Ubumwe za Amerika
zari zaburiye yuko igihe cyo kwifatafata abantu banga gufata uruhande mu ntambara ya Ukraine cyarangiye. Ned Price, umwe mu bavugizi b'ububanyi n'amahanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yagize ati nta kintu cyo kwifata kigomba kubaho ku bihugu byemera amahame shingiro y'umuryango w'abibumbye. Iyi ntambara n'ubushotoranyi bweruye bw'Uburusiya kuri Ukraine, ariko ingaruka zayo ni ngari kurushaho. Ibinyamakuru nka BBC bivuga ko Ukraine imaze iminsi isaba ibihugu bya Afurika kujya inyuma yayo ikayishyigikira. Mu ntangiriro z'uku kwezi, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Dmytro Kuleba yasuye ibihugu bya Afurika habisaba gushyigikira Kiev. Gusa byabaye ngombwa yuko ahagarika ingendo ze zitarangiye kubera yuko ingabo z'Uburusiya zari zongeye kurasa mu mijyi itandukanye aho muri Ukraine. Perezida wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky yavuze ko ashimira ibihugu byose byatoye byemeza uwo mwanzuro. Abinyujije kuri Twitter yagize ati isi yabigaragaje kugerageza kunyaga ubutaka ntacyo bimaze kandi ntibizigera byemerwa n'ibihugu byigenga. Ukraine izagarura ubutaka bwayo bwose uko bwakabaye kandi vuba. Naho Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Bwana Joe Biden yavuze yuko iri tora ari ubutumwa bweruye kandi yuko busobanutse cyane ku Burusiya. Ati uko intambara yifashe biraboneka kuri bose kandi isi itanze ubutumwa bweruye busubiza. Uburusiya ntabwo bushobora gusiba igihugu cyigenga ku ikarita y'isi, ntibizanashoboka. Muri makeya, umuryango w'abibumbye wamaganye iki gikorwa uvuga yuko kinyuranyije n'amategeko. Amatora abaye nyuma yuko inama rusange y'umuryango w'abibumbye yanze ubusabe bw'Uburusiya bw'uko amatora yakorwa mu ibanga ntihagire umenya uruhande igihugu runaka kibogamiyeho. Uburusiya bwari bwatanze impamvu ko hari ubwoba bwinshi yuko ibihugu bitandukanye bishobora gutora uruhande runaka kubera igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zazo zo mu Burayi. Ambasaderi w'Uburusiya mu muryango w'abibumbye Vasily Nebenzia yari yatangaje yuko bikomereye ibihugu byinshi cyane kwerekana uruhande rwabyo ku karubanda. Uburusiya buvuga yuko amatora yakozwe mu buryo buboneye kandi bwemewe n'amategeko bishingiye ku burenganzira bw'abaturage bwo kwihitiramo icyo bashaka. Mu ijambo rye aherutse gutambutsa, Perezida Putin yaragize ati uburenganzira karemano kandi ntayegayezwa bwa muntu buri mu ngingo ya mbere y'amahame y'umuryango w'abibumbye, butegeka yuko abantu bagira uburenganzira bungana kandi bakagendera ku mahitamo yabo. Putin yavuze yuko Loni ubwayo ariyo yishyiriyeho amategeko shingiro y'ibijyanye na kamarampaka nyuma yuko mu 2008 urukiko mpuzamahanga rwanzuye ko umwanzuro wa Kosovo wo kwitangariza ubwigenge nta wundi ubwemeje, nta mategeko binyuranyije nayo. Abategetsi b'umuryango w'abibumbye bamaganye ingingo ya Putin bavuga yuko ibyo ngibyo ari ibintu bidakwiye kugereranywa. Ku munsi wo kuwa mbere, Perezida w'inama rusange y'umuryango w'abibumbye ni Bwana Kasba Korosi yavuze ko kamarampaka mu duce tune twahoze ari utwa Ukraine zitemeye n'amategeko, ahubwo asaba impande zombi gushakira hamwe igisubizo kirambye binyuze mu nzira za diplomasi hashingiwe ku mahame remezo y'umuryango w'abibumbye n'amategeko mpuzamahanga. Aya matora y'inama rusange mu muryango w'abibumbye yasabwe nyuma y'uko Uburusiya bukoresha imbaraga zabwo ntayegayezwa veto buhagarika igikorwa cyabukorerwaga mu kanama gashinzwe umutekano ku isi ka Loni. Nk'abakagize bahoraho, ubwo ni Ubushinwa, Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza hamwe nyine n'Uburusiya, nabo bafite imbaraga ntayegayezwa, ariko nta mwanzuro utambuka ibihugu byose bifite iyi veto bitabyemeje. Hashize igihe hari abasaba yuko Uburusiya bwamburwa imbaraga za veto muri iyi nama y'umutekano mu isi kubera gutera Ukraine. Uburusiya bwagaragaje kutishimira ibyavuye muri aya matora y'inama rusange y'umuryango w'abibumbye. Aganira n'ikinyamakuru Channel 1 cyo mu Burusiya ku munsi wo kwa kane, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu Burusiya Bwana Sergei Lavrov yashinje ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi gukoresha iterabwoba rya diplomasi no kuboha ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ngo bitore uruhande rwabyo gusa. Yavuze ko amaboko y'ibyo bihugu yabohewe inyuma bagakanyaga kugera n'ubwo bemejwe yuko nibadatora ku ruhande rw'uburengerazuba bw'isi bazahabwa ibihano biremereye bisa naho ari inkoni. Lavrov yavuze ko kugira ngo bizere yuko ibigomba kuva mu mwanzuro w'umuryango w'abibumbye biba biri ku ruhande rwabo bakora ubwo butiriganya. Hagati aho rero, ubwo mu yandi makuru muri Ukraine biravuga yuko ibisasu biremereye cyane by'Uburusiya biri kongera kwisuka hirya no hino mu mijyi itandukanye muri Ukraine birashwe n'indege. Ibi bisasu ngo biri kugera mu burengerazuba bwa Ukraine mu mujyi wa Lviv. Muri uyu mujyi ariko abategetsi baho
batangaje ko ubwirinzi bwo mu kirere buri gukora akazi kabwo neza bukabasha gusama za misile zimwe na zimwe. Maxim Kozinski uyobora aka gace yatangaje yuko akaga gakomeje kubagwira, abwira abaturage kujya mu bwihisho. Ibihugu by'inshuti za Ukraine bibarizwa mu muryango w'ubufatanye n'ubwirinzi bwa gisirikare no gutabarana wa OTAN byatangaje ko byemeye guha Ukraine intwaro zigezweho z'ubwirinzi bwo mu kirere. Ni nyuma y'inkubiri y'ibitero bya misile z'Uburusiya yongeye kubara mu minsi ishize. Intwaro zasezeranyijwe n'Ubwongereza, Canada, Ubufaransa n'Ubuholandi zirimo misile z'ubwirinzi bwo kugenzura indege. Mbere yaho kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zari zemeye gutanga inkunga y'imfashanyo nk'iyo ngiyo. Uburyo bumwe bw'ikoranabuhanga ku rwego rwo hejuru bw'Ubudage bwo bwamaze kugera muri Ukraine. Iyo mfashanyo yasezeranijwe Ukraine nyuma y'uko inshuti za Ukraine zo mu bihugu 50 ziteraniye mu nama ku cyicaro gikuru cya OTAN i Bruxelles mu Bubiligi. Ukraine yashimye iyo nama ivuga yuko yanditse amateka. Ukraine ikavuga yuko Uburusiya bwarashe misile zirenga 100 ndetse bugakoresha indege za drone zibarirwa muri za 70 ku munsi wo kwa mbere no kwa kabiri gusa, ngo bakubise ibikorwa remezo bya gisivili karahava, bangiza amazi n'amashanyarazi, ubundi basenya n'amazu, ariko ngo bari bagendereye ibikorwa remezo bya gisirikare. Misile nk'izo ngizo rero zakomeje no kwisukiranya ku munsi wo kwa kane. Ibi bitero byatumye umuriro w'amashanyarazi ubura mu bice byinshi cyane mu gihugu imbere, harimo n'imiyoboro y'amazi yahungabanye mu mijyi imwe n'imwe ya Ukraine. Abategetsi mu murwa mukuru Kiev byabaye ngombwa yuko bakoresha uburyo bwo gusaranganya umuriro w'amashanyarazi. Ibice bikaba byawubonye, ibindi bikaba biri mu mwijima gutyo. Mbere yuko ndengaha, ubu gahunda yo kwiyandikisha muri tombora ya DV Green Card Lottery yaratangiye. Ni amahirwe ahabwa abantu barenga 55,000 buri mwaka. Wasanga nawe rero wahabwa kuri ayo mahirwe ukajya gutura no gukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo ari abantu bose bazi gukora neza izi application, ntibakakubeshye. Gira bwangu injira muri Phototech, aho ngaho bagukorera application, banagufotore amafoto akenewe kugira ngo application ikunde. Hamagara kuri 0783 14 45 49 cyangwa se kuri 0788 28 11 94. Basange mu nyubako ya Mike mu mujyi rwagati. Icyapa cyabo kirigaragaza, cyanditseho Phototech. Ubwongereza buzahaye Ukraine imfashanyo ya misile z'ubwirinzi bwo mu kirere hamwe na drone zibarirwa mu magana zo gutera ingabo mu bitugu ubushobozi bwa Ukraine bwo gukusanya amakuru ndetse n'ubw'ibikoresho. Ubwongereza kandi buzanayiha imbunda 18 za rutura z'ubwoko bwa Howitzer, ziyongera ku mbunda nk'izo ngizo rutura 64 zisanzwe zaramaze kugezwa muri Ukraine. Minisitiri w'ingabo mu Bwongereza Ben Wallace yagize ati, ibitero bya vuba ahangaha bitarobanura by'Uburusiya ku duce dutuwemo n'abasivili muri Ukraine byatumye abaho ishingiro ryo guha indi mfashanyo abashaka kurwana ku gihugu cyabo. Izi ntwaro zizafasha Ukraine kurinda ikirere cyayo ibitero ndetse muri rusange zongera imbaraga z'ubwirinzi bwa misile. Avuga yuko nyuma y'iyo nama y'i Bruxelles ejo ku munsi wa gatatu, patron wa Pentagone Lloyd Austin yavuze yuko bagiye gukora ikintu cyose gishoboka mu gutuma abanya-Ukraine bagira igikenewe cyose kugira ngo batange umusanzu bifuza. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron we yavuze ko Ubufaransa buzaha Ukraine ubwirinzi bwo mu kirere. Mu kiganiro na televiziyo France 2 ntabwo yavuze nyirizina ubwo bwirinzi bazohereza Ukraine uko bumeze, ariko Macron yavuze yuko akamaro kabwo k'ingenzi ari ukurinda abaturage ibisasu biraswa na drone. Ubuholande kandi bwavuze yuko buzaha Ukraine imfashanyo y'ubwirinzi bwo mu kirere bwa misile ifite agaciro ka miliyoni 15 z'amayero. Minisitiri w'ingabo mu Buholandi Kasja Ollongren yavuze yuko ibitero by'Uburusiya nta kindi gishoboka byahura nacyo kitari ubufasha buhoraho kuri Ukraine n'abaturage bayo. Canada yo yasezeranyije guha Ukraine imfashanyo ya gisirikare ifite agaciro ka miliyoni 47 z'amadolari y'Amerika. Ni imfashanyo irimo itumatumanaho rikoresha umurongo w'icyogajuru hamwe na za kamera za drone. Ubwongereza bwitezwe gutangaza vuba na bwangu intwaro bugiye koherereza Ukraine. Hagati y'igisirikare cya Ukraine mbere yaho ku munsi wa gatatu cyari cyatangaje yuko ubwa mbere muri bwinshi mu bwirinzi bugezweho bwa Iris TSLM bwagejejwe kuri Ukraine buvuye mu Budage.
igisirikare cya Ukraine cyavuze ko ubwo bwirinzi bwo mu kirere buzafasha cyane mu kurinda igihugu iterabwoba ry'Uburusiya. Turabashimiye cyane kuba mwabanye natwe kuri Gentil Gedeon Official. Mugire ibihe byiza.